Hakapor nyawujesh pominit ke janmiat arp santrek kula langkor ajar pun rio arngut ki Kmie Khun kila klat asyen Nadien bakamarti Alto ke bagi Shillong kila Tynrah cubor Nadien ya ke Trok han National Highway 6 hamaudiang Riboy District katkum khubor na ki pulit laong balanya ekamarti Alto ke badan you registration number ML05Y 4464 do ba kem nungrum Rio pun rius nam karta bagi tek Kmie Khun kibaya pasien kidai ka kurim jugu kong Lucian ong seed substance nam karta baka khun jugu kong ridahun nong seed arfways nam karta hakani kali latan lang ru ikhlung Kynthei badang arsnam iba pendahun nong seed iba dei khun jo kong ridahun laong bai kini gidang wan na ketika marti Alto na samlem balik phashi yang arfomer henrei mare poi maudiang hajan ka bajaj showroom ka Tynrah permanik Trok ka badan registration number AS01 RC 5327 kabayang kamarut surok ban bujuli syaka na kacingyo ujung tep ki bor pulit ke hair sakate ki caka bat sei ki basyong kali Alto bat ra ki laingut ki belarang ba sa civil hospital nongpo de ki pulit ba ki dong trai ki NHAI kat bai kulung pat la ra sa veterinary hospital nongpo ban sumar da ki riu pai ba hendrai bala poi civil hospital nongpo la pentep de ki doktor ba ki Kmie Khun ki la khla lapa kat ba ba kham ba di kulung ki don na kacing sha sumar ya ki met basa jing ki arngut Kmie Khun la pengkan ria kamera bu media ban le e ka mortem ki pulit kidang penlong ik cintoket ke bakhamnia alo nek cingcha balatani kali Alto syatanan hak cinge kran bakoi kolong kemi kula lap ik nek cingcha bakabala klo bania rap ik tiklanot kelapen pa ik cing solusi de kabaong bakai i baki pajba ki badan lepa ketika caka hak caka bakin rap iki ki bun kampen ban kering video de ki mobile jongki Open to them. Lagi kali yang ngomong lagi merak yang monton kali tengok kita kali bagi dia bayang ni so di iba seorang kan yang ali tapi jangan isar asal tu sekhmat ya pergi jangan ira ke hospital pat kita iba dia plus tentangnya wan sahang ni ngawan mare ni ki break ya bat dari mobile phone ini kong ya bat mobile phone ke ring video pelon sau dong yang penat dengan ki break nampak kali ni ni balik pen nama ni tiang bagi kita Kynthei break bentan rungim lah ni kirang ba break buan hang tu ali saja ka bagi rap tap ni mobile apa patulon la ne hapla jongki ya rap tan se wat lat quality ban ya rap ek min simbrio andrai barak ki muja ban ring video le se ki kwa maktip ya kai kada ringi para min sim tingi kwa yen ba ban ya rap ka jingtip jangan tarai sangut kidat kwa kali kenapa sendang try ar Kynthei sendang we driver bagi belum bagi belum Kynthei Habatin, pej bahagi ki Ksiew plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Ksiew plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon Ksiew plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya